pinikar bi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panil pinia berta thandang nelimen mirdam thangjupi tangte non ki bertang tonpen arj panikha Khat-khati taxation get along namki kiklang puthak lam klar kachipi nason si nona kai ili muniratum anutin ta thek jam preja mason si nang mandet nason thak thak si inut ke cheaso Zakir Hussein pu abang pu sidami karbia khaya phan nang ke ber thip chia phan kabor ia job ni phai kroi ke thom ada por phane ke pa por manok khat-khati taxation get along namki kiklang puthak lam klar kachipi Lason sila khain korasi Borjan constituency ka parlo Lahorijan taxation get atum khat-khati along get nang kibi ka joini inu Zakir Hussein pu abang pu broiler supplier labang sol get atulapan illegal pensi poisa nang kirong tu alam ki papona puthak lam klar kachipi Lason si kedam tang ni phai crazier ni inu Zakir Hussein pu abang pu broiler agari ke wan pen taxation get atum ke pasang dun pen poisa kirong tu na hun alang le tumaphan 3 rupees per kg nang kirong dun pu pen lam ki pa bon bon laben ke ahok hea news titami pidet puta nang pachini dun laben ke nilitum aron choklim pensi ke AC pen order alota don lap pensi kam ke claim puta lam klar nang chipi dun tang te klar ta kalam the alang litum alam the ni langsna Borjan pen hempung ti report Anglong Tv9 news Parnisi date 11 arni AK news long niliphan mane la naga tungwang si video nang puri si niliphan pulo illegal poisa uthai bom go ahinat pu asin news siklang la so ko si pini nilihin menta langklar ka chipi buglan lo je niltum illegal le ke do gali nilum order ateng men si nilitum da kangni piniar ni get long da order do plus even da khanan den tum order ke pitang do piniar ni hola receipt ta lang litum media korte tum handa paklang lo je nilitum thang illegal le ke claim kali legal si nilitum claim la si parni si la so agar I thought pini da ko ne abdun lo la so agar I non pen botai thom botai pilo poisa ne kang ki wan po thu bong long naga wan po gari chiponde reti la si alang tum ako paklang tulo ni han allegation na pa bon ke ilin men si ka thomendet tu ladak kopi ma order ateng men si nili tak en chot aka prek en nili en ni bad baki ko an ma gari kitam ko an ma ke alang tum nang tegang vet la so minute bang khali la so minute bang mane allegation na pa bon bang ke nili si ka thomendet to joni la si bini media court tu manda langklar speak lang tum lain lo je nili thang tin do ka en e plus alang litung bang lo na humri lo pinya tap ala si alang tum ta lang te kang lo ajat lo alang tum ta chok thang thi claim ta mi pu order ateng pen sin tum ta claim la si tang te la so get tenda ke en ve ka bang ko men na la get ken vek order ke long vek bang ke alang li men ke len sing timu Aprangsi pini ladak ti phurong supialong Farmer Growth Center Auditorium Hall along katoka we ar pukedo anasong kaprek pen nang chetong dun labang so kachingwai panel discussion along six schedule puthak lapen article 244A lapen 125 amendment constitution labang so puthak si kachingwai Ipupen Rukasen Rongpa report Anglong Tv9 news Lakhain korap lidio pani constituency along MAC lapen Mondar committee tumpen Kove rong ke ron lapen bike rally chai me ke deng pon Pinini phai kroi ke thom pai pai cheklo Lakhain korap lidio pani constituency along dio pani BJP Mondar committee lapen local MAC atum chapatir pi ponsi Sonia Sai angdeng aparman chai me ke deng pon Lason si India Sarkar pen kapathik pon Har Ghar Tiranga pu athepi en ponsi bike rally paman pon laso long diopani constituency along BJP claim pare matum lapen MAC an parta mandar committee atum lapen kaprek teraphan ningka ching samatum nang bardun si bangso jai mek kedeng along hum trongner kep so se bike chetong pondo lapen MAC ame thang sitame teraphan kaching honto pu chipaklang si bike pache jeng along alang li pensi aprang japon lapen ong tung atum kipu
tangte la puson MSC pen ke cha pon pon ajai me ke deng pon ke thek pon long kom lang pusi radatum chithan pon la ben pini la sor ni thot si ada por MSC a hemalong kovea rong ke ron pon asai ta deng pon la so long ka chitong anatu ma phan ke do an chitame ron ba chitang pon lo pusi MSC pen lam the paklang pon tangte bir tang ton pen arju iksina Bokajan pen Arun Taro report Karbi Anglong Tv9 News. Sir, আজি programৰ কাৰণে অলপ জনাই দিবচোন। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি শোভাযাত্ৰা কৰিব ওলাইছোঁ। আজি 24 নং দেওপানী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মণ্ডলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা, সন্মানীয় বুথ সভাপতি, সকলো কাৰ্যকৰ্তা, মৰ্চাৰ সভাপতি, সকলো সম্পাদক, সকলো কাৰ্যকৰ্তা, শক্তি কেন্দ্ৰকে আদি কৰি যিমান কৰ্মকৰ্তা আছে সকলো আজি উপস্থিত হৈছে। আজি যুৱা মৰ্চাৰ নেতৃত্ব লৈ আজি আমাৰ মণ্ডলৰ যুৱা মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে আদি কৰি সকলো ইয়াত আজি আয়োজিত কৰা আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আমি এই শোভাযাত্ৰাৰ উপলক্ষে আজি এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা অহা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা আজি তামোল পুলি বিতৰণ কৰি দিছোঁ, যাতে সকলোৱে গছ পুলি ৰোপণ কৰি যাতে আমাৰ সেউজীয়া বাতাবৰণটো আকৌ ৰূপ দিয়ে। আকৌ আমাৰ কাৰ্বি আংলংটো আগৰ পৰাও সেউজীয়া হ'লেও আমি আকৌ যাতে প্ৰকৃতিৰ লগত থাকি আকৌ যাতে সেউজীয়া কৰি তুলিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙান সদায় ডেভেলপমেণ্টৰ লগত লাগি আছে, সদায় কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ পথ আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। তেখেতৰ নেতৃত্বত চলা চৰকাৰ দিনত আজি আমি সকলোৱে সুখী আৰু সকলো আজি ৰাইজ সুখী, সকলো দল সুখী। গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং উন্নয়ন স্বাৰ্থত আমি আজি সকলো ইয়াত অহা উপস্থিত সকলো নেতৃবৃন্দ, সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আগন্তুক দিনবিলাকত এই কামবিলাক আমি যাতে কৰি যাব লাগে, যিহেতু আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসবিলাক আমি খুব উলহ মালহেৰে পালিব লাগে, কাৰণ ভাৰতৰ বাসিন্দা আমি আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসটো আমি খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। Har har ghar tiranga pu athepi and ponsi daithor entry tax get pen ke kangandong an bike rally ke paman pon pini pai pai ni phai kre ke thomarni lakhang kor thok duar program AC constituency angkang under daithor entry tax get pen ke kangandong an bike rally ke paman pon 78 independent day mission pen katalon dunji aphan Local MAC and Parta Education EM Richard Tokbi kapin khat panatengsi Ladakh Daithor area salomta Kikangandong rong sangti tiniali an bike rally ke pamanpon Labangso bike rally along kachetong dun lake Daithor Police Station OC Rapsan Ahmed Pen Daithor Polling Station President Secretary Social Organization KSU Pen Chenglok Penang an kaprek social organization atung chetong dunsi Har har ghar tiranga pu athepi and ponsi 8 kilometers an Mesen pen pachun pondo lasi 15 August arnike Mesen me at pen Indian national flag hosting dunjia phan pini la har har ghar tiranga pu athepi and ponsi bike rally kapaman pon loputa ningje pon ringti News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi